Pobožna braćo i sestre, čuli ste ovu priču koja također spada u priču koju ćemo svake nedelje do posta čuti da nas pripremi. Ovdje se radi o odnosu našem prema Bogu, jer onaj otac, one dvojice braće, to je naš otac nebeski. I tačnicu po primjeru je ova cijela priča. Znači, odnos njegov sa djecom njegovom. Jedan sin, i to nije nemoralno prišao, on je bio samouveren da mu Bog više ne treba, da mu otac više ne treba. On je samoživi, samodovoljan. Mirno je uzeo deo svog nasljedstva i pošto otišao daleko u zemlji i pošto je obično kad nešto lako se dobije, ono se još lakše potroši. Tako, idući prosto to imanje će reći, pročer David će reći, kod nas upropastio sve imanje svoje. Obzirom na probleme te zemlje i tog vremena, padao se više i više. Međutim, on se identifikovao sa tim svojim padom. Opet se nije primjećivao da koliko je nisko pao. Čak je toliko pao, čak je sa svinjama gledao kako jedu pa kaže moj otac imao toliko i da jede i pije on i zašilio se i do onoga što jede svinje, znači žira, roščića da jede. Dakle, problem je totalnog pada. Pada s kojim se identifikovao, on se identifikovao sa tim padom. Znači, ovo je bijedan, dublje nije mogao i onda došao spas. Pokajanjem da se vrati ocu. A otac, kao naš otac nebeski, raširio ruke, primio ga, jer je znao da ovaj mrtve bio oširen. Prostim i obučem najljepšu haljinu i zakar u vojno telo. Radost peše velika. Radost jer se vratio sin. A onaj drugi, opet suprotnost. Bio je, ispunjavao je, ali nije imao ljubav, nije imao razumijevanja. Njegovo srce daleko bilo, zavideo je bratu. Prvo zavideo mu što pročitao onaj novac sa ovako što je radio, a on to nije radio, on je crpio se, ali opet to je izgledalo dvolično. I žalio se ocu, nisi meni nikada dao ono što se ovome drugom dao. Njegovo srce nije uspio to dodirnete, ostalo hladno, odurno. Sad vidite dobro, otac taj dobri, on je oba sina primio, oba dvojici je praštao. Sve grehove makolike im bili, praštao im je. Ali efekt je bio sasvim različit, jednoga i drugoga. Eto, ta priča upućena nama, našem odnosu prema Gospodu. Da mi ipak, iako jesmo u nekom grehu ili ne znamo što činimo, ali smo zaneti sobom, da u jednom momentu se prenemo, tresnemo glavom, kaže, o Bože, budi milosti meni grešnome. I počnemo život, oživimo i kako Bog zapoveda. Amin.